сандуқчаи зулбиё. силсила филми тасвирӣ. филми 24-ум. бежан, ман аз раду барқ метарсам. натарс манижа, раду барқ аз мо дуранд, лекин ҳамин замон борон меборад. ана дидӣ, абри сиёҳ баромадааст. борон сар нашуда зудтар ба хона рафтан лозим бежан. ана мо ба ҷои бехатар омадем. симурғ омад. салом симурғ. салом бежан. салом манижа. ман тарсидам симурғ. ман аз раду барқ метарсам. ман натарсидам. ана мо дар таги дарахти сада пинҳон шудем. ой ин ҷо истодан хатарнок аст бежан. ҳангоми раъду барқ дар зери дарахт истодан хатар дорад. охир аз зери дарахт бароем дар борон тар мешавем симурғ. хатарнок? дар атроф аз зери ин дарахт ҷои беҳтар нест кӯ? баръакс, ҳангоми раъду барқ зери дарахт ҷои аз ҳама хатарнок аст. барои чӣ? ҳоло шитобед. манижа, зудтар ба болои ман савор шавед. ман шуморо ба ҷои бехатар мебарам. ана диде, барқ ба дарахт бархӯрда ҳамаро месӯзонад. фаромӯш накунед ки барқ оташ аст. хайрият ки ин лаҳза дар зери дарахти сада набуде. ташаккур ба ту симурғ. симурғ, ту дар вақташ расида омадӣ. ана ин ҷой бехатар аст. симурғ, агар ту намебудӣ, мо бояд чӣ кор мекардем? тар шавед ҳам. дар зери дарахт наистода бояд давида ба ҳавлии наздиктарин мерафтед. барқ одатан ба чизҳои баланду дароз мисли сафедор, мавҷгир ё симчӯбҳо бармехӯрад. акнун донистед? донистем симурғ. ҳангоми раъду барқ дар зери дарахт ва чизҳои баланд истодан хатар доштааст. дар хона бошем тамоман бехатар аст, на симурғ? ба таги кат даромада пинҳон мешавед. барои чӣ механдед? пинҳон шудан дар кор аст. ҳамин тав не симурғ? бале вафодор, дар хона пинҳон шудан шарт нест. он ҷо хатари барқ камтар аст. фақат дар хона чанд корро ҳатман бояд иҷро кунед. кадом корҳоро? чӣ саволи ба маврид додӣ вафодор? ҳангоми раъду барқ агар дар хона бошед, дару тирезаҳоро зуд пӯшед. калонсолон бояд радио, телевизор, компютер ва дигар асбобҳои барқиро хомӯш кунанд. ҳатто ноқили мавҷгирро аз паси телевизор кашида партоед. симурғ, радио, телевизор ва дигар асбобҳои барқиро барои чӣ хомӯш кардан лозим? барои он ки агар барқ ба мавҷгир бархӯрад, телевизор мекафад. ман инро намедонистам симурғ. ҳангоми раъду барқ минбаъд ман телевизор тамошо намекунам. офарин бежан. симурғ, ин садои чист? ин садои омадани сел аст. ман медонам симурғ. борон дурударозу сахт борад, сел меояд. ман селро дар телевизор дидагӣ. дуруст гуфтӣ бежан. аз кӯҳу пуштаҳо об шорида ба дарьё мерезад. дарьё пур шуда ба соҳил мебарояд ва ҳамаро руфта мебарад. ваҳ, ҳамаро руфта мебарад мисли ҷорӯ? сел ҳам офати табиат аст. аммо сел фақат оби танҳо нест. сел аз сангу хоку чӯб ва решаи дарахту буттаҳо пур аст.
برای همین هم صدایش بلند و واهمه‌ناک می شود. سیمور با ما بگو که هنگام آمدن سیل چخل رفتار کنیم؟ قاعده های بیخطری را رعایت کردن لازم است. مثل قاعده های حرکت راه. آفرین وفادار، مثل قاعده های حرکت راه. بیایید اول از تماشابینان پرسیم کنی فهمیم آیا آنها میدانند؟ بچه های عزیز، آیا میدانید که در وقت آمدن سیل چی کار کردن لازم است؟ باید نترسیم و سرشیمه نشویم. در وقت باریدن باران و سیاحت و تماشا نرویم. اگر در ساحل دریا باشیم باید زودتر دور رویم. آفرین بچه ها، اگر قاعده های بیخطری را نغزکک دانید هرگز نمی ترسید و سراسیمه نمی شوید. اگر از خانه برآمده به جای بیخطر رفتن لازم باشد چیز و چاره بسیار نگیرید. همیشه به امر و فرمان کلان سالان گوش دهید. مهمش سیل نآمده دورتر رفتن در کار است. اکنون همش رو فهمیدم. تشکر سیمرغ. آنا دهشت. اینش چیست سیمور؟ این ترمه است، یعنی از کوه ترمه فرامد. ترمه‌اش چیست سیمرغ؟ ترمه رو من میدانم سیمور. یک روز با پدرم به سیاحت خوجند میرفتیم. در عقبه انزاب از کوه برف آمد. درست گفتی بیژن، ترمه فرایی در کوه ها می شود. در کوه ها برف زیاد می بارد. برف بلند و وزنین شده یک باره به پایان می لرزد. این حادثه را ترمه فرایی می نامند. مثل آمدن سیل، فرامدن ترمه هم بسیار خطرها دارد. در وقت فرامدن ترمه چیکار کردن لازم است؟ کوچیدن ترمه عادتاً بهاران روی می‌دهد، چون که هوا گرم شده برف را آب و وزنین می‌کند. در این فصل سال به کوهسار رفتن خطر دارد. اگر دیدید که در یاله کوه پشته برف بلند خوابیده است به بالایش نبرایید. از پایان آن نگذرید. در آن جایها بازی نکنید، چون که ترمه با سرعتی بلند می فراید و برای گریختن آدم فرصت پیدا نمی شود. آنا اکنون همش رو فهمیدیم و دانستیم. فراموش نمیکنیم. البته عمل میکنیم. وفادار، وقتی بازی نیست. در جایت نشین و به گپ سیمور گوش ده. دلم خواطر است بیژن. میترسم. از چی میترسی؟ سیمرغ با ما باشد از چیز ترسیدن لازم نیست. یگان حادثه ناخوش روی میدادگی برین منیژه. حاضر زمین می جنبد. دروغ نگوی وفادار. من دروغ نگفتم بیژن. جنبیدن زمین را به شکی حس میکنم. وفادار به سبب خواطر نشده است. ولی راست میگوید. حاضر زمین می جنبد. زمین جنبی را از همه پیشتر بعض حیوان ها حس میکنند. زود تیار شوید، به فضا میپریم. سیمرغ اگر تو نمی بودی من سخت میترسیدم. تو با ما باشی من از چیزی نمیترسم. تشکر به تو سیمرغ. سیمرغ برای چی زمین می جنبد؟ حاضر وقت فهماندن نیست بیژن. زمین که جنبید و آرام گرفت ما پایان میفهمیم و من همه اش را میفهمم.
ташаккур ба ту Симурғ. ташаккур Симурғ.